Preosvećeni vladiko, časni oci, gradski i pokrajinski oci, braćo i sestre, puno mi je srce kad vidim ovu portu ispunjenu bratske ljubavi. Vjerujte, dragi vladiko i sveštenici i braćo i sestre, mislio sam da je Bog zatvorio nebo samo iznad Crne Gore, da u toku ovih litija ne pada ni kiša, ni snijeg, ali vidim gdje se god saberu ljudi u ime bratske podrške, nema kiše ni u Kamenici. Pa se bojim da naše vlasti u Crnoj Gori ovim zakonom ne uništavaju samo pravni sistem Crne Gore. Bojim se za vašu sjetvu i žetvu ako ovako nastavi. I to je još jedan razlog da ih odavde ljudski i bratski zamolimo da naprave bolji zakon nego ovaj što su donijeli. Nije prvi put da sveštenstvo sa Cetinja prelazi preko Dunava i Save da bi tražilo i blagoslov i pomoć za svoju nevolju. Prvi put koji bi izdvojio, a vas na to podsjetio, jeste put mitropolita Danila Petrovića u teškom času i momentu kad su Turci razorili Cetinski manastir, kad se upokojio mitropolit Sava Očinić i kad više nije bilo ni manastira ni vladike na Cetinju. Onda su Crnogorci po svome običaju na svome narodnom zboru izabrali kandidata Danila Šćepčeva za novoga mitropolita. Ali ko će da ga hirotoniše? U Peći postavljen jedan patrijarh Kalinik od strane Carigradskog patrijarha koji nije bio ni naše narodnosti, niti je to bilo po pravilu i po blagoslovu naše Pećke patrijaršije. I nije bilo teško Danilu Petroviću, arhimandritu, budućem mitropolitu, da pređe i brda i doline i Savu i Dunav i da traži svoga patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i našo ga je u Pečuju, u ondašnjoj austrijskoj Habsburškoj monarhiji, Arsenija patrijarha Pećkoga koji je sa nekoliko arhijereja i sa cijelim narodom gotovo prešao ovdje Savu i Dunav i ovdje našao novo gnjezdo za svoj narod. Među tim arhijerejima Arsenija Čarnojevića bio je jedan koji se zvao i u istoriji ostao zapamćen kao Sofronije Podgoričanin. Tako da bez neke velike filozofije vidimo da i Danilo i Sofronije i Arsenije koji je rođen na Cetinju jesu jedan narod. Nije to bila mala stvar dobiti vladičansku titulu i sa njom se vratiti na Cetinje i započeti obnovu Cetinskog manastira blagoslovom pećkih patrijaraha, a obilatom pomoći, moram reći, iako mnogi gube sluh i ne čuju dobro kad se to čuje, obilatom pomoći ruskog dvora i ruskoga cara obnovljen Cetinski manastir i utvrđen Cetinski mitropolit u svojoj službi. Drugi put, kad su sveštenici sa Cetinja prešli Savu i Dunav da traže pomoć i blagoslov, nije ni to bilo baš tek tako lako. Kad je ukinuta Pećka patrijaršija, upokojio se Sava Petrović mitropolit i Arsenije Plamenac koji je jedno kratko vrijeme bio sa njim. Ostali Crnogorci samo sa arhimandritom Petrom Petrovićem. I gdje će, šta će? U Sremske Karlovce kod mitropolita Mojsija Putnika na rukopoloženje. Najveća dva mitropolita, pored pjesnika i filozofa Njegoša, Danilo i Sveti Petar,
hirotonisani su ovdje u ovim vašim krajevima, našim krajevima. Ovdje ste nas ne samo bratski dočekali, nego Božji blagoslov dali i taj Mojsije, putnik i mitropoliti koji su sa njim, mitropoliti Karlovačke mitropolije, koji su sa njim hirotonisali svetoga Petra Cetinskoga, zavladičili ga, oni su bili mitropoliti u ime Pećkog patrijarha, koga više faktički tada nema, ali oni su njegovi nasljednici i, da tako kažem, nastavljači njegovoga djela. I evo sad, treći put, tragom onih brojnih Crnogoraca, to sam rekao prije neki dan u Novom Sadu, tragom onih brojnih Crnogoraca koji u Kamenicu dolaze kad ih zaboli srce. I ja danas dođoh u ime sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i cijele naše Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer boli nas i srce i duša, jer je tamo bratsko nerazumijevanje i tamo nas niko nije okupirao, nego mi jedni drugima pravimo probleme, pa možda nijesam prvi koji je došao da ga srce boli od svojih. Srce zaboli i hoće i infarkt i ko zna šta, i komora i predkomora, najviše kad te onaj najbližnji tvoj, što bi rekli, iznervira. I u ovom vašem skupu vidim jednu podršku koja ispunjava riječi Njegoševe, da je iđe brata u svijetu da požali kada bi pomoga, a ovo nije žaljenje u smislu neke korote i neke tragedije. Ne činimo opijelo ovdje, nego moleban presvetoj Bogorodici iz vaših usta. I čini mi se, pošto večeras, ovo je nedjelja, spremaju se velike litije svuda, najveća je ona u Podgorici, čini mi se da se ovdje sa vama prelila Podgorica i Crna Gora na obale. Poplavio vam je Dunav od bratske ljubavi. Hvala vam, hvala. Hvala, braćo. Hvala, draga Kamenice. Sremska Kamenice kao najljepše danas vojvođansko lice koje može biti. Hvala, Kamenice, kao po meni večeras ovdje danas vojvođanska sremska prestonica. Hvala, Kamenice, kao danas ovdje crnogorska uzdanice. I hvala, Kamenice, hvala, Kamenice, druga Podgorice. Amin. Amin.